nini? Ethuolo mokwongo jang'ad bura mar buchelo kod aluora or e gwenge mag Transmara County ma Narok. Jopiny orwako biro jang'ad bura no kagiwacho ni dhi konyo yalo buche mag lowo kod aluora modhuro e gwenge go. Jang'ad bura Washe Manuel Mutwana en achiel kuom jong'ad buche 18 mane ochwal e gwenge mopogore opogore kod ogai mar doho Martha Koome. Mutwana notimo romo gi ruodhi kod jolupgi e yore mag tieko buche modhuro mag lowo e gwenge go. Kulikuwa na shida kubwa sana ya kwamba mtu natoka hapa anaenda paka Narok ambaye ni masaa matatu kwa matatu, alafu unabeba shahidi 5. Hiyo gharama inaweza fika hata 30,000 na unaweza enda hiyo kesi hata unaweza enda hata mwaka 2, na hiyo gharama inakuwa mingi sana kwa watu wa hapa. So tunashukuru tuliweza kupatumiwa judge ambaye amekuja hapa. Leo tumekutana kama Court Users Association, wale wanahusika kwa mambo ya kuangalia mambo ya shida za mashamba na mambo ya environment. Na makesi mengine sio hasa iletwe katika kotini, bali mengine yanaweza suluhishwa kwa land register, na mengine pia kama succession. Tunaambiwa kwamba succession ni mzuri tufanye succession kwa njia ambayo inafaa.